Hii ni maji unahusika na maji UNHCR, OPM na Samizi ndio balituletea hii mai. Hii mai ni sawa ya bure, lakini tunalipa kwa mwezi 1000. Ndio. Lakini tena na maji yenyewe ni kidogo, kuna saa inakatika, wengine wanarudia bila kupata maji. Ile ndio shida tuko nayo hapa. Na shida nyingine, maji tando inakuya iko ni mchafu, inakuwa mweusi sana, watu banaiogopa banaiacha. Ile ndio shida ya mai hii tuko nayo hapa. Mpenzi mtazamaji wa City Cobra TV, jambo tena na karibu kwa mada yetu. Kama unajua, hii ni City Cobra TV tukiwa na mada yetu sauti ya mkimbizi, tukiwa tunakujulisha changamoto na tatizo gani tuko tunapata ndani ya kambi ya Chaka tu. Leo tunatembea ndani ya Bukere na leo tunakutanana nafasi kwenye wako wanashota maji. Asa acha tusalimie mwenye kuhusika na maji hii, atuambie mingi kufatana na hii maji. Jambo, kwa majina ni nani? Kasereka Mahamba. Kasereka Mahamba. Asa tunakutana hapa kwenye hii maji, tunaona kama mstari iko mingi. Atujue hii maji ni maji gani? Esi ni maji ya bure ama ni maji yenye weye unajitoa unasaidia watu? Hii ni maji unahusika na maji UNHCR, OPM na Samizi ndio balituletea hii mai. Hii mai ni sawa ya bure, lakini tunalipa kwa mwezi 1000. Ndio. Lakini tena na maji yenyewe ni kidogo, kuna saa inakatika, wengine wanarudia bila kupata maji. Ile ndio shida tuko nayo hapa. Na shida nyingine, maji tando inakuya iko ni mchafu, inakuwa mweusi sana, watu banaiogopa banaiacha. Ile ndio shida ya mai hii tuko nayo hapa. Tunalipa kwa mwezi 1000. Ndio. Okay. Hii maji wanalipa kwa mwezi 1000. Asa kama mtu akupata ile 1000 ya kulipa maji, yeye hawezi kushota ama ni shida gani? Yeye anaishi namna gani kama apate maji? Juu inaonekana hapa mkambi kuko tatizo ya maji sana. Asa kama mtu akupata ile pesa binawezi kuwa je, na mtu akilipa ile 1000 anashota bidon ngapi kwa siku? Mtu akalipa 1000 hana nombre ya bido, kama ni bido atashota kama mai ingali napita. Lakini kama haulipe, sheria inasema, OPM na UNHCR inasema kama mtu halipe mimi namrudisha nyumbani. Kwa 1000 mtu haizi kosa kwa mwezi mzima. Ndio kama hauna ile 1000 banasemaka nikurudishe nyumbani. Okay. Sasa kibinafsi hii maji haipatake shida yoyote. Hii maji haina shida. Kazi yake tu bakaifungula kule inakuyaka na inakuya tu. Shida yake inakatikaka mbio, wengine na habaya pata. Ni kidogo banasukumaka kidogo kushindia watu wao wanaishota. Wenye wanaishi mkambi. Asa sijue kama chairman kama ushawaza namna gani ya kutatua ile shida ili kila mkimbizi hapa mwenye analipaka ile 1000 akuwa anapata na maji. Sijue namna gani, seansa gani huku nawaza kutumikisha. Juu watu wengi kabisa inaonekana wanalipa 1000 lakini maji hawapate kufatana na wakati maji nakuya, wenda wakukua kunyumba. Sijue namna gani unawaza kutatua hiyo shida. Hiyo shida naambia wale wakubwa wangu wa kazi. Kwa hiyo shida unaona hapa tunatumikisha robine 2. Hii ya 3 basha katala kuifungula kusudi watu watoke mbio mbio. Wananiambia chunga tutamaliza ile shida. Chunga mwaka inaisha na nyingine na wiko wananiambia tu vile hawapendi kupia tatua shida kusudi watu watoke mbio mbio. Asa sijue naona mstari iko mingi. Mwenye iko hapa na mwenye iko kule nyuma. Asa wote wako na neema ya kuwa watafika kumaji. Sasa maji kienda na wanyuma kule hajapata maji, yeye atafanya namna gani? Hakuna namna ya kufanya ya kusaidiana ili kila mtu apate maji kidogo ya kutumikisha. Ile tunaifanyaka. Tukaona unakuwa na bidoo karibu 10. Tunasemaka mwingine saidia babi kwa nyuma change kusudi kila mtu apate hata 2 3. Tunafanyaka ile. Mpenzi mtazamaji wa City Cobra TV, kama unaisikia hapa ndani ya Chaka, hata kama tuko ndani ya maguma, lakini inaonekana kama upendo na umoja huko kati yetu. Ukikuja na bidoo 10 unaweza kusaidia mwingine, unampitishia bidoo 1. Na kama unaisikia hii maji ni maji kidogo kufatana na wakimbizi wenye wako hapa ama watu wenye wanapashwa kushota hii maji. Asa kama uko na sisi, bonyeza pale, share pale ili utusapoti na hapa na shie tuangalie namna gani ya kufanya tusonge mbele. Asante sana papa. Tunashukuru sana. Mpenzi mtazamaji wa City Cobra TV, jambo na karibu tena.
Kama leo nilikuambia tuko tunatembea ndani ya kambi ya Chaka tu kujua namna gani vijana wanatumikisha nguvu ili wapate cha kukula ama namna ya kuishi. Kama unaiona leo tunafika nafasi wanaosha pikipiki, gari, kila kitu. Hasa hapa niko na vijana wapambanaji, acha tuwasalimie, watuambie majina na ili tuweze kuongea virefu kuhusu mada yetu ya leo, sauti ya mkimbizi. Jambo kaka. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Mandevu Bertin. Mimi natokea Kongo. Mimi nafurahi tena kuwakaribisha wa ndugu zetu wa TV Cobra. Tunafurahi na tunawakaribisha tena, mkuwe na courage ya kutusupport tu na sisi tuweze kuonekana kwa vipindi mbalimbali. Kama vile na kuona hapa uko mkazi, ulifika saa ngapi? Kazi hapa mnaanzaka saa ngapi? Kazi hapa tunaanzaka saa moja ya asubuhi mpaka hata saa 4 ya usiku. Kadiri magari zinatoka Kampala na sio ndio sasa tunafunga kazi. Na wewe kipekee mimi nakuona hapa na ninaona hapa wanaosha, lakini wewe sasa utumike hapa, mnafanya kazi gani na hapa ni fasi gani? Juko watu wanaweza tuona hapa tuko fasi wanaosha gari, wanaosha pikipiki, lakini binafsi abayu hapa ni fasi gani? Hapa ni fasi gani? Mnafanya kazi gani? Juu wao utumike hapa hivi. Niambie sasa. Hapa mimi kwa leo mimi situmikake, mimi natumikaka kuanzia siku ya pili mpaka siku ya Mungu. Siku ya kwanza na kwaka mapumziko. Na kwa leo hapa ni fasi ya hapa ni Butuko Bukere kumaka paji. Ndio place tunasukulia, ndio kwa Ocean Bay yetu iko. Tunawatangazia kama tunaweza pata hata vipindi mbalimbali ya watu wa anga za juu, wakaweza kutusupport, tuweza kuendelea mbele. Mungu ataweza kuwabariki. Asa vile kama vile mimi nakuona hapa hivi, sijui kijana mpambanaji kusiku anaweza kuosha gari ngapi? Anaweza kutoka hapa na pesa gani? Namna gani mnalipiwa vipi? Juu unaona hapa mko vijana wengi, sijui mnalipiwa aje, mnatumika namna gani? Hapa tunatumika kadiri ya nguvu yako ya uwezo wenye utaweza tumika, unatumika. Kama hapa tupatake makuta chini ya 10,000 mtwaro, maana kusema ni mtwaro. Hiyo hapana, tunapataka juu ya mtwaro. Ni kusema kusiko na kuyaka hapa mkazi, unapambana na nguvu yako yote na unajua kama utatoka hapa na mtwaro. Asa kukula, unakula ama unatumika tu, sijui ni haya. Na kukula iko ndani, unakulaka kadiri ya tumbo yako. Ndio. Hawezi kula kupitisha kipimo, kakula kupitisha kipimo unaona ni zambi. Ndio tunakulaka kidogo yenyewe ilipatikana. Mungu anabariki, kama ni hao ndio alikutayarishia kwa siku ya leo, unachukua vile. Asa mie kwanza na support hii kazi na nafurahi sana. Asa kitu gani unaambia kwa vijana wako wanashinda wanazunguruka hapa, mwingine hawafanye kazi, wanazurura, hakuna cha kufanya, wanatembea, wanatumia pombe, namna gani unaweza washauria? Sasa mimi naweza kuwashauria kama vijana wenzangu wakuje tujiunge, tufanye kazi pamoja. Hapana kukua kutumika, kazi ni ya maana kwa mwanadamu. Nguvu haiko kutumikisha juu unapata kidogo enda kunywa pombe, hapana. Mimi nataka niwaambie vijana wenzangu wakuje tujiunge, tufanye kazi kwa bidii. Ile ndio unasema. Asa nikuulize ingine question. Ushao ama ungali jeune? Mimi ningali kijana. Ungali jeune. Sawa. Acha niongee na kijana hapa. Kusoma vipi? Ushasoma, unajua tembeza gari ama masomo tatizo za pesa ikatuma unaacha, sijui masomo namna gani? Mimi nilisomea huko kwetu Kongo. Mimi nakuja huko, nilikuja kama mkimbizi. Ndio. Na njoo mimi nashukuru kwa jinsi kwa wanatukamata huko mu Uganda. Mimi nafurahi tu. Asa nasikia sempo kiroba ishe itosha, watu wanalia, we unafurahi. Sijui ni hai. Unaona mie niko kijana, siwezi shauria wenzangu wachungie kumupokero. Nao biko na nguvu, bakuje tujiunge, tufanye kazi kwa bidii. Tuone kama tutapata kidogo kidogo, hapana kutegemea kumkono mwingine. Asante sana. Acha nisikie na kijana mwingine mpambanaji. Vipi baba? Sawa. Asa nawe nakuona hapa kwenye kazi, hapa uko natumika. Asa sijui
Sikia leo ushaua ngapi? Leo nishaua mitwalo 2 deja. Mitwalo 2 ushaua. Ni kusema vijana wako wanashinda wanazurura, mwingine wataki kutumika, wale ni watu waite wanani? Wale ni wavivu sana. Asa ndani ya kambi hii kama vile unaona, unajua kwa tatizo mbalimbali zinapishana. Unasikia? Wewe unasema sawi ushapata mitwalo 2. Asa kufuatana na maisha yako ndani ya kambi, ile mitwalo 2 kabisa inatosha, inatuma unaishi, ama siwe kama uko na mke ama unasaidia familia yako je? Mimi sina familia. Mimi niko mmoja. Uko mmoja, unaishi niko mmoja, mimi naishi peke yangu. Unasikia? Kisha ile mitwalo 2 ndakamata mtwalo, mimi na savingaka kila siku mtwalo. Mtwalo kila siku mtwalo, ile mitwalo 2. Kisha kuna bakia, unaona kuna bakia mtwalo. Kisha mtwalo nakula 5,000 na tia kusimu na 5,000 juzi nisaidie kama si yapata kazi nikuleko. Nasikia kabisa nyie muko kama vijana wapambanaji. Niko na mwingine kaka hapa. Vipi bo? Naona kabisa wewe shehe kabisa uko swaga. Sasa leo kutumika ama je? Ni kutumika tu pole pole. Ni kutumika pole pole. Leo ushaoa pesa, unachoka, unafunga kazi ama bado hujafunga? Natumika mchana kidogo na usiku kidogo. Na usiku kidogo. Sasa nikuulize, gari moja mnaiweza kuisukula kungapi? 10,000 ndio unasukuliaka gari. Ni kusema ukisukula gari na tayari pale unaweka 10,000 ndani ya posho. 10,000 na unakamata 5,000 na manager 5,000. Na manager 5,000. Asa na pikipiki nao mnaisukulia ngapi? 5,000. Nayo ni 5,000. Mnagabula mara 2. Asa naona hapa mko vijana wengi. Asa namna gani mnaweza kutumika ili kila mtu afanye nini? Acha kwanza nishimame hapa hivi. Namna gani mnaweza tumika ili kila mtu aweze kutoka hapa na pesa? Unaona hapa kabisa mko vijana wengi, na kama vile unaona hapa Bukere gari si nyingi sana. Asa mnatumikaka nyote kila siku ama mnatumikaka mawakati mbalimbali? Kila siku. Kisha kwa mfano unaona gari hauwezi sukula wewe peke. Unagawana hata watu wawili. Ili kila mtu apate kidogo kidogo. Ni kusema hapa kwenye kazi yenu, kwenye kampuni munatumia pia na upendo ili kila mtu apate kitu fulani. Kama vile unatuona hapa kwenye City Cobra TV, tuko na vijana. Unaona kabisa vijana wamepiga kabisa mkono iko, lakini wanasema tutaki kubaki bila kazi, wanajitolea, wanasema acha tuoshe kaya lakini tupate nini? Kidogo yetu, pesa yetu tuishi, hatutaki madharau. Hasa wewe kijana, kama unatufuata kwenye City Cobra TV, bonyeza pale, share pale, na ukiojiunge na vijana hapa, sote tutumike tupate kitu fulani ya kuishi. Bro, nawashukuru sana, kama vile anasema umoja ni nguvu. Nashukuru sana bro, na kila siku tutakuwa tunapita hapa na tunasema asante sana kabisa. Poa poa. Baki kwenye City Cobra TV, bonyeza pale. Leo tuko na mada yenye kusema sauti ya mkimbizi. Tunakuonesha mambo gani tuko tunapitia ndani ya kambi ya Chakatu. Mimi ni Oscar Msafiri kwenye mic, kwenye kamera tuko na Ish Baki Chonjo. Bonyeza pale ili utusapoti. Ndugu mpenzi mtazamaji wa City Cobra TV, kama uliona leo tulikuwa tumetembea ndani ya kambi ya Chakatu tukikuonesha changamoto na namna gani vijana waendelea kupambana na changamoto hiyo ilo wapate namna gani ya kuishi. Uliona gisi wa mama, wa baba, uliona kile gisi kila mtu yuko anatafuta gisi ya kuishi, anafanya mwae yake yote ili apate gisi ya kuishi. Vijana wanakuoneshelea umoja ni nguvu, acha tupambane hata kama mpo kero inatoka, acha tuangalie namna gani ya kuishi kwa nguvu zetu sisi peke. Asa ndugu mpenzi wa City Cobra TV, bonyeza pale, share, comment. Tena ujue kama hii kipindi yetu ya sauti ya mkimbizi itakuwa inakujia kila mara kwa mara. Asa ustoki, Baki Chonjo kwenye mic, ni Oscar Msafiri nikiwa kwenye kamera na Ish. Chao chao.